Улугар бастын килеп бухаратчылары бахардылар. Аллара бесте қасылнақсын үгеске кубылыян ытылар. Бастықы бекәріне себедісе Дмитрий Лукин атынан бастын килеп бухаратчы республикатаға көн күрес. Бұйыл улуска бастықы бекәріне өлеләвде тоғуған сылыға ананна. Көн күрес сыллата тахыма үрден аспыт сылтан икке қайысқадан ытылар. Ол күрдік бұл сырығы чурапчыттан, усалтантан, қаңаластан, мәне қаңластан келебе статчылар онна кондитердар, келбиттер. Бұл конкурс болғана 2-12 хылақтан бола тұрар. Бұл пандемия рекамегер тоқтаныл бұты 2 хыл. Онытан сылай тоқтауаққа бара тұрар. Улус жағалтата бизнес инкубатор, бұл Лукиннар жекергеттері. Онытан атында общественниктар бары көмеляныңтар көректері болар. Мұны бұл пекердерге, оны кондитердерге ден. Бұйылғы ұратыта ден мән қаңласқа бастықы пекарыне арылы бұта 9 сылын белетейбіт, бұл конкурс бұт оннан анар. Конкурс болатын бұл пекарыне бастықы әбейдісе Лукин Дмитрий Афанасьевич атын хүгір. Онан болаты кенлер жекергеттері әме бұл конкурсқа бұхача күттен бәлер анал біріс тұр оран төжіріге дөлілген оны күттенге кеттен кәлі біт. Майыттан әрген бәтірәйнері түмсүй күттілақтары кәлбет жону арыла қалажынан онна улуска бастығы бекер Дмитрий Лукин ырысығынан астамыд сәтті каравайынан аяқ тұттылар. Бұл бүгінгі конкурска опсая 10 кыттачы кәлі, ол егер пекардар, онна кондитердар. Онна көрәспетігер болағана кейрелер бары астабыт астара, оны тағынан кейлер бәдірін орбыт бүлуделері, онна мастер-класс оңыр оқтара, оны тағынан бәйге бәйбет нәхіленебет самай сөбілен атылығар продукцияларын әме атыға қалдылар, ол бәйге пекардар бит, кондитердар бит. Бұл бүгінгі тәрәхіні сәтті карабайы кәлін ағаддайға күттахары тұралылар. Мән қаңылысылығын әрген бәтәрәнлерін активнай общественниктара. Онна бүгін бігіге бұл ұқан тәрәхіңі ұлақан чес бачот, аяқ тұтары алажыны астағыңа әме бігі кіргіттар бұд. Феврония Петровна Славачкова, онна Евдокия Горовна Гоголева аяқ тұтан сасыр да әрдеттен сағылан үләлі қамсығы жаллар. Онан жа бүгінгі долгутулақ күнге бұқы барғытығар сетихіне бағарабын, онна бүгінгі күнге бары үйері көті дәғ жүйдік түмсіләқтік күттіғын ден ұңырабын. Кыттачылар бары оқ бұрдығын остан келен бұрдығынан оңғылар асарағын сейдірейдік астаны қалан остоллары толыр бұттар. Бәйім 2014 сылттан үгілі өтебіт, онна бөде бұл ағынбастан бұстапқа келі біттеқа. Ағынбастан торт, коржик, батон, көпкірге оқа астабыды. Онтон қылебін батонмын ламын астабы бұтын, прибілінай соқтемін. Онтон қаралан астан барамын, торт астан, көрінеттен астан барамын де бұйыл апрель итан деме әбі ассортимент келеремен булашына изделия келерді бит. Қалеба булашына, булашқа онна қалеба бездрожжевой астан әребет арас көріндерді. Төт кондитер бар, сыйыққа төт кысылегер, онна продавецтер балар, онча білет бар. Ата бұстапқа де бастығы туғым ден бездрожжевой қалептар алы бейге. Арас көріндерін бездрожжевой бородинская, песеничная, 8 злаков, отруп, тесночный қалептары. Саңа көрін бұлади, булашқа бұдын алы, булашны изделиялар балар, онна кондитерскай дар балар. Ору тарай поğol elabitip, ondan bile pekadar kuraktere bolar debitler, ondan söyledi. Bu barata ceber astana kaldı. Sette körün xalep astana kaldım. Bile pekar konditer bolamın. Konditerskay tütten amya kaldım. Ol lepeske ordum, çoğan ordum. Bu beriski beş körünün astana çınkala hatta pirok pirashki diyem bolar buladı. Smetanyik. Korjik astana kaldım. Ragalik, çoğanlık lepeske. Sürdbe altta körün astana kaldım. Kaleba boluşnay, maloşnay. Pekarnyaga ağın tosıllaqa pekar verenetçiden kilbitip. Ülelen barımın kenike korabıt pekarnyatıgar sılttan orduk ülelebitim. Onunla kenike korabıt pekarnyatıgar takkamın. Toğuğun sılttan ala korabıt pekarnyatıgar araypo havullar. İki tığınca beske yeri ülelebitim. Ondan aras kürekterge bir bastan ota tuğtan hağala kipitçe hokulelebip bit. 100 metre hak kıracağından onu oho kottan forma uğran ondan keliye bastan tahar buput. Ondan 3 yıl ülelebip kenne hanga sayı tuğka oho hağalanlar kapıka süs otut ohoğunan kaliye pastırga kilbip bit.
Онна эби туохпутун разряппутун үрдетинеммит курстарга ген бу хлеба булочная хатыр боламмыт нехидек петигер оннук астаналар букпут. Онна кенеке үдәдән битербит сагана сыймагынан бежеменен меджаксы холанан хлеб астамыт катчы еретибитә ха. Колобра бастан хорабыкка пекарня алылы битер икке аңар сетнер хлеба астыр боллактарына биһиге толору үлелән турар кәмметер агыз 9-12 тоннага тие хлеб астыр болуп бутыйка. Сегодня мы обязаны были посетить эту выставку, посмотреть, как выпекают других на слегах, себя показать, и чтобы развитие индустрии было расширялось и увеличивалась продукция для населения. Но мы привезли традиционные хлеба, которые мы выпускаем ежедневно. Это хлеб высшего сорта, максоголовский называется. Он имеет определенную рецептуру. И выпечка идет у нас всегда, у нас расположены кирпичные печи, и мастера работают очень давно, есть опытные очень, по 30 лет даже стажа есть. Поэтому продукция наша сегодня представлена как серым хлебом, дарницкий хлеб, черный хлеб – это бородинский, высшего сорта. Также присутствует безопарный хлеб, это эко-хлеб. Это основные хлеба, которые мы всегда реализуем. А также сегодня представились еще и булочные изделия. Это наш традиционный батон максоголовский. И также сайка с изюмом, и с маком есть, и с повидлом есть. То есть старались, чтобы на данной выставке присутствовать хорошо. Бу детскийге кенде бар курдук оңорачыбыз. Онда кирер торт, онда трайфы, капкейки, эскимошки. Бу морковный торт, бу сникерс, шоколадный, красный барқат, онда бу крокен буште. Мана олар хөбилән килдер, онда асарки оңорабыз. Мана бәйім көрігін оларда хайдачым. Бүгін бар медовик, барқат, сникерс, онда шоколадный. Мен хаңалас угун төңүлүтүгөр олорогун, онна бэм чааны телте болон жүләбитим 10 сыла болла. Онна соғата хүлелибин. Так, килебен оробун, килеб булышка, коржик, сметанник араханай килептен хагалан бу торттарга тиясты. Индивидуальный заказтарын оробун. Үлехетим соқ соғата құлын. Хасыр да үстен төрттен хагаланар үле. Хасырдатта. Кирер. Атак берескине чебурегин бар настыбын. Хыласты хасырда бухарын жем. 2 мағын ылар. Уанна боллагана чурапчы чапараталар. Уанна боллагана бусалдан бейдиңедалар. Уанна курбухак. Кырын торттары лалды. Төңлүтәгә силпога 13 сүгүләбитин. Пекарттан сагалан кондитер, уанна банкетный залга заведующийна. Оны каннык багар торду, кайдак багар оңоробун. Кайдак багар улар отабын. Калькуляторнан эмел эле хиҗибүдү. Анан каннык багар торду оңоробун. Каннык багар креми оңоробун. Оны билген зефирне флористикага билехенеребин. Оны барытын тоқтан көрөбүн. Интернеттен көрөбүн. Оны самоучка ханна да барбаттын да келбеппин да. Барды интернеттен өрүнөбүн. Барды интернеттен өрүнөбүн. Оны көрөт дактыттан бэм сыйхаларбын, калкаларбын көндөрүнө. Билген кайдак багар астыппын хеп. Осайнан бу мен бу гактырбын. Огунан баран бу эгягыл лебитим сүрбек кисил бул. Үлели хиҗибитим бу гактырны. Соңа жылдар заказ уже китти. Хаңа жылга заказтар баллар. Окунан баран бу элбе хүрени үлени эрейер. Оны болланы мен биле күннәгы үлебер этия аттагастар бар токтугун. Биле наха хайыбын. Ол биремене нахалар. Ол хем болланы торттарбын түннөрөн урап.
Жүллүр сүбе бастың мастардар астан албы килептерин бурдук астарын араахан анал критерийдерден көрөн сыналатылар. Бастан туран бу килеп тас көрүн көрөбүт. Бу тас көрүн коркатын көрөбүт, внешний вид тас корката подрывтахту, подрыва хохту, гладкай ботахту, пропечённый ген онна бу мякиш көрөбүт. Бу мякихин көрөбүт эми буспутту, буспатахту демит бартын. Пориста кайдагын демит көрөбүт. Олар төгөн каястагы ден килеп опсайынан оглан тахарам баран кини торка боска хептебекте. Ол боска хептеберду, то есть ден хим бир барта нормативный документтан барар булачы. Оны берип келит. Оттогуннар ганалептиката вкус, запах тен термологические показатели. Оны то оригинальныгын көрөбүт, бу оформлениятын көрөбүт. Онтон бола кондитерские изделия именно мето оформлениете болар, эми вкусовые качества болар, да, крема хайдагы, хантон холуктуй, он төһөчү тохтагы, но то полезность химик көрөр болак бат. Төһө хайда качество нейди. Качество уханырла олур, onu көрөбүт. Мен bu конкурска 2 жыл, жюрилабытым 2 жыл, а так bu конкурста нитсе курдук уже кастал 11 жылдактан. Бу тәлиләре наһа чугай бу урбаниктарга именно тухалах бу бизнес инкубатор тәригер. Ол бу бизнес инкубатор бу урбаниктарга көмөлһөтө, туга улахана ролу онур онна бу урбаниктар келен бәбәлеңте биссен, опыта тастахан, да бәйләрен көдүрөллөр, оны жону көрөннөр, опытланнар ачахай бәйләргә көмө хостоллар. Олиген онон улахана ролла бу конкурс наһа чугай, оннан сыллата бола турдун бу бизнес инкубатордар тәрие турдундар. Дем баган абын теби. Оны кинерге макталган улахан, той терген бу мандык байынтарга көмөлөр улахан болдайди. Батта. Көн көрөстүмүгүнөн кире бастачы аналат кайылагынан майыттан Лидия Андреева, онтон кондитер хайыска кайылагынан төңүлүттен Сардана Слепцова болла.